تماشاوان هجان جو واشنگتن جس استودیو دنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورت بینیم پیشوه تماشاوان هجا دم باش سروک امریکا دونالد ترامپ گوتره یکی یا پیش کنگرس شواس شمی پیشکش کرد و بانگ امریکا پرچبوی کرد که پروگرام ویا بناوی نوکرن روح امریکی هم بز بکن ترامپ گوتره خدا لسرگلک مجارن جهه پیوی و بگرانی لسر افراندنا درفتن آبوری اولهیت خوبن امریکی کوچبریان قانونی و شر دیج ترور پیوی Mr. Speaker, the President of the United States. دونالد ترامپ به خیرهاتنه که گرم جعالی کوماریانو به رزهینان جعالی دموکراتان و هات پیشوازی کرن دماوی خمین خوین سرطایی درخستن هوله دنافدجی سوزا پارستنا سینور. We want all Americans to succeed. ام دخوازین همو امریکی بسر کفن لی اوه دجینگه هکا به یاسا و تولیحف نابه دوی ام بزلالی دست حالاتا یاسای وگرینی نسنوری خو و ام لنزیک دست به آواکرنا دیواره که مزم بکن به دریجاهی سنوری خوی باشور. ترامپ گوت اجنداوی دی به نشانا پنگا وکنوی امریکا گوره وکوی بنافکری که دی چاکسازی تکسان و رکفتنین باشترین بازرگانی جبو کارمندین امریکی و حوینه و هر وها دی قانون انشورانس تندرستی بناو اوباما کیر جناو ببه. اوباما کیر حلواشا دوی ام با آوائی که بریار بر کار بکن جبو پاراستنا امریکیان. ترامپ سوزدا که امریکیان جه تروریستان بپاریزه لیوی هر وها بالکشان سرگیرنگیا تولیبون راست و بهزوات دار لگل جیهانی. امریکا آماده دوست نو ببینه و هفالبند نو درز بکه ده چوارچوا برجواندین هف بجدا ام لحفاتن و آرامی دخوازین نشرونا کوکیه. سروکروها ریز جبو راین اوینز هیزن دریایین امریکا پیشکش کرد که مها چله دی ایریشه که ده لسربنگه که القاعده لیمنی هاتا کشتنو هف جیناوی کرن ده ناو آماده اندابو. رایان دمرنو جیانا خودا شروانو لهنگ بود دشار تیروره و پاراستنا ولات ما. ترامپ بانگا خوا دوباره کرد جبو یکیتی پشتی پرچبونا ده هلبجارتنان دا وی هاندری امریکیان کرد که مزن هزر بکن. دما هزر کرنا بچوک ایدی چویا دما شرم بی واتا لپاش ما پیوستی بخونن هفبش هیا کو دل ما داگره ما پیوستی بویرکیا دربرینا هیویان هیا و باوریا کو وان خونو هیویان بکنه کریار لسر ارده. حاکم بری ولایت کنتاکی استیو بشیر برسوا دموکراتان دا و رخنای ترامپ کر جبو جناف برنا اوباما کیرو بندین کوچبریه. سروک دکاره و دوی یاساین کوچبریه جبه بکد. لی ام دکارین امریکا بپارزین. بیکو دست جه پرنسیپین خو بردین. جبو آلیکاری آوان کسین جبرشر و تروره در روان. بیکو مالباتا جهف دورخن. و بیکو پیویستی هبه جنو میرین خواهین لشکر بیخن مترسی دشار پش دریایان ده. نها کار دجوار دست پیدا که دما ترامپ و اندام کنگرس دست به ارکا هولدانا جیبجی کرنا اجندای سروک بکن. سیاست دستهلاتداری نوی امریکا یا روشلات ناوین هین صادصات ندیاره او به دهان پرژه بنده برسوانن. به طیبتی دستهلاتداری ترامپ یه پشگیری چا بده کرده. پشتی شر داعش استاتیوی که چا بکه به دست کردان. پس پورین انستیتوین لامریکا حاول دادن که برسوان و پرسا ببینن. شر گیران و درش یا روشلات ناوین روش بروش انجام نوتی نهوله او اکتور نونتویج دوی شر گیران ده جه گرتینه. او هزین کرده وک اکتوره که گل گرینگ ده بینن دوی شری ده. گل ده داویا وی شری ده انجام چوای بین هوله. سنورن دولت روشلات ناوین یه بگوهرتن آننا. به طیبتی عالیه کرده پشتی شر دیجی داعش یه ستاتوی یک چه دست بخن. جانستیو بروکینگز کنت پولاق باله لسر حرم کردستان دکشینه. او دبیجه رابروی عراقی ناب پیشروج عراقی. کردستان بابت هری گرینگه شاشیا هری مزن پشتی شر جهانی یکی گریدان حرم کردستان و عراقی بو. اف پاری و زواج گلک خراب بو. کرد نخوازم ببن بشک عراقی و اف دیاره. روشان نها هیلی رجحلاتا ناوین دوی بهی گوهرتن. اف گلک زلاله گو رابوری عراقی نکاره ببه پاش روژ عراقی. پرسک دینجی گلا دستهلاتداری نوی امریکای چانیزی کرده ببه. پس پورین واشنگتن حاول دادن که برسه و پرسه ببینن. ترامپ در کمپین سرکاتی خود سوزا پشگیری دایی بود. لحین اف پشگیری صادصات ندیاره.
ji Enstitûya Washingtonê David Pollock dibêje eger çendîn devletên li rojhilata navîn piştgiriyê bidin statûyek bû Kurda, wî demê Amerîka jî piştgiriya xwe dide Kurda xurttir bike. Binêrîna min eger hîn hevalbendên Amerîkayên li rojhilata navîn rêya xwe di derbarê Kurda bigorin, wî demî Amerîka jî di helwesta xwe bigore. Ev hêj nehatiye holê. Eger bê holê jî divê mirov rola Îranê ji bîr nekin. û helwesta Îranê li rojhilata navîn sedema gelek asengan e. Gorê pisporan bûyerên li rojhilata navîn qewmî gelek bandû li ser hilbijartinên Amerîka ji çekî bû û kendidên serokatiya Amerîka sûza şerê dijî Daeş dayî bûn. Ji Enstitûya Global gerên Stanfield di konferansekî Wilson Center'de ba li ser şerê Kurdan ya dijî Daeşê keşan û dibêje piştgiriya desthilatdariya Trump yê nebitine bû herêmê Kurdistanê be. Di heman demê de jî ev piştgirî yê ji bo Kurdên li Sûriyê jî be. In terms of looking at this from the perspective of the Kurdistan region of Iraq, dema mirov ji aliya herêma Kurdistanê dinêre ez bawer dikim desthilatdariya Trump wê têkiliyên baş bû an re hebe. Binêrîna min têkiliyên desthilatdariya Trump nebitine bi herêma Kurdistanê lê li heman demda digel Kurdên Rojavaş baş be. Ji Enstitûya Hudson Michael Pranch dibêje hebûna herêmê Kurdistanê ji bo Amerîka gelek giring e. بەشێک ji Iraqê bêhtir hevparê Amerîka ye û nêzî demokrasiya Amerîka ye. Ev Kurdê Iraqê ne. Bandora Îranê li rojhilata navîn niha gelekî zêde bûye. Ji bo balansa hêza Îranê Kurd gelekî giringin ji bo Amerîka. Ez bawerim herêma Kurdistanê dê bibe nimûne ji bo rojhilata navîn. Li Washingtonê gelek pirsbenda bersivanin û siyaseta desthilatdariya nû ya Amerîka ya rojhilata navîn sedê sed hîn nezerale û ev jî dibe sedema gelek pirsên nû. Niha pisporên enstitûyan hewil didin ku di derbarê siyaseta Amerîka ya li rojhilata navîn bersivan bibînin. Hûn ji bo nûçeya pêzanîn û şahî diçin ku dengê Amerîka em li cihê bûyerê ne nûçeyên giring ji bo we dişopînin. Bi YouTube û Facebook û Twitter'a xwe ya Kirmancî û Soranî. Bername siyasî, hunerî û ronakbîrî bernama Kurd Connection di NRT TV de dikarin li televizyon û radyoya pişka Kurdiya dengê Amerîka bişopînin û guhdarî bikin. Hemî platformên mîdyayî pişka Kurdiya dengê Amerîka di xizmeta we dane we ciyek rast hilbijartiye. Dengê Amerîka jê dereherî bawer pêkirî. Bi pêşteçûna hezên Serokê Sûriyê Beşar Esad li başûrê Babe bi hezaran sivîl jî şerê navber hezên rejîmê û Daişê direvin û xwe dispêrin ber bi herêmên bin kontrola hezên Sûriya Demokratîk Hesê de. Nûçegeha me Mahmud Balî serdana van pelabaran kir û ev rapor ji min bîçe şand. Di encama pêşketina rejîma Sûriyê li başûrî bajarê Elbab bi hezara sîvîlên wê deverê ji sedema pevçûnên di navber rejîmê û çekdarên Daişê koçber dibin. Koçberên gopiraniya wan ji bajarokê Tadif û gundewarên wê ne berê xwe didin deverên dibin kontrola encûmana leşkerî min bicê da. Koçber tekez dikin got rewşa herêmê gelek xerab e ji ber got topebaran ji sê aliyan ve tê wan. Ji aliyê rejîma Sûriyê bêriya firokan û ji aliyê Daeş ve. Herwiha ji aliyê artêşa Tirkiye û çekdarên girêdayî wê. Ji ber wê jî ew neçarin got ji herêmê derkevin. نحن من قرية المروة. ام جي گوندê المروانê em jî zordariya Daişê reviyan û meberê xwe da gundê Nehliya şer di navbera Daeş û hikûmetê dest pê kir û wan bi firokiyan êrişî mekirin turnbêlê me wêran kirin û gelekê mayîn li bin erdê çandin. Dibin top û gulan da bi hezaran sîvîl gihane gundê Hermil li başûrî bajarê min bicê ji aliyê xwe ve encûmana min bicê hewl dide got alîkariya wan bike lê derfetên alîkariyê hindikin û rewşa mirovahî gelek xerab e. ما کر کو ام رنگکی باش بدنی گور امکانش مرا هی درفتش مرا هی چکو منظمات خیر عالمی یا ام بیجن لجنه حقوق الانسان منات دستکه یعنی برنگکی باش نادن ما جبر و امکان ما تنگن ام چورولی دو یعنی او کرند حصار دانه محاصره دور ما گور امکانون ام تشت دست ما در کون درفت دست ما هی ام جوارو ددنون Koçberên gîhane wir daxwaza alîkariyê kirin û anî ziman got pîdiviyên jiyanê ji xwarin û vexwarin pirkê min herwiha jiyana zarokan ji sedema sermayê di metirsiyê da ye. Nan û av nînin, xwarin û vexwarin nemaye. Ev rûbû mehek ku av nîne. Me tenê divê hûn alîkariya me bikin ji ber ku doktor jî nînin.
جبر شر گوهین لباشوری باجار الباب دقاومه کوچبری جوان دوران زیده دبه و دیاره گو اف روش ده دمک دوام بکه جبر دجواریا پفچونان و آلوزیا اجندین سیاسی لهریم الباب. جسدما شر دنفبری چکدارین داعشه و رژیم سوریه دا به هزار ولاتین باشوری الباب و باشوری منبجه بری خوددن جیه دبن کنترولا هیزن سوریه دموکراتیک و مجلس لشگری یا منبجه. محمود بالی دنگ امریکا باشوری باجار منبجه. قماندار فرمانداری ناوندی لشکری امریکی سنتکم جنرال جوزف بوتل هفته بوری چوب کوبانه و به فرمانداران حسیدره رونشت بو. بردب که حسیده جهان شیخ احمد دبیجه جنرال بوتل جوان را دوباره کرکو من بیش دبن پاراستنا کوalisyona نامنتبی دایه. شورمند فرمانداریا گشتی یا هیزا سوریا دموکراتیک قصده ناصر حاج منصور جبو دنگ امریکا سردان نرخاند و دبیجه سردانا فرمانداری امریکی پشگیریه که پرمزنه جبو هیزاوان. دی جوهری خود او هاتناوی دانا دستکی بو دستک مثل بو شیء سوریه دموکراتیک ره اثباتا دوام کرنا آلیکاری و داروستندنیه. بردفق اپراسیون غزبا فرات جیهان شیخ احمد دی کنگره چاپمنی دل باجار حسکه تکسکر گو چکن گران گهشتن دست شروانان پشتی گو فرماندار امریکی سردانا هیزاوان کر. شیخ احمد تکسکر گو مجارا گفن ترکان سر هیزا قصده و من بجی به فرماندار امریکی ره هات نقاش کرد و هات تکسکرن گو من بجی هره مکه رزگار کریه و اولیه و دبن پاراستنا کوalisyona navne tevide. Ağlamaki parasını herkes yani duali mübarek parasın ve bu sistemi ve heneki sistemi ki cudaya yani mantıka ki cuda keve. Bu parasını bir şekli var çekirim. Hatta haji yani bu müdahale kirin ve şey kendine Türkan ne kabul kirin ticaret ne kabul kirin. Şevremende Heza Suriye Demokratik qesede Nasr Haj Mansur daxwaz ji rêveberiya Serok Trump dike got asta piştgiriya hêza wan pirtir bibe. Nexwasin got niha Hêza Sûriyaya Demokratîk amadekariyên dawî dikin ji bo rêzgarkirina bajarê Reqayê. Ji ber wî hawî em bihêvîdarin di merhela neh de ne tenê ev alîkarî dewam bibe û alîkariya de maşû dewam bike wê alîkarî hin jî zêde bibe ki xuya dike ev îdara neh pir bi biryarê li hember terorê şer bike pir bi biryarê gelek werdê ciddî çêke û ava jî êdî ser erdê tê dîtin. Hêjaya balkişandinê got di nava di hefteyan de bi hezara kîlometrên çarkoşe li ser destê şervanên Qesedê ji herêma Reqa û Dêra Zorê hate rizgarkirin. û niha fermandarên şer yên Qesedê dibêjin got ew amade ne got dest bi operasyona rêzgarkirina bajarê Reqayê bikin. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê. Nêzê 145 rojnamavan hîn di girtîgehên Tirkiyeyê ne û duhu dadgeha Tirkiye biryara girtina rojnamavanê Almanî Deniz Yücel jî da. Rêxistina rojnamavanên bêsînûr ya newletewî civînekî li İstanbulê di derbarê zordestiya li ser rojnamavanan tê çêkirin pêkanî û kiryarên dijî rojnamavanan şermezar kirin. Li Türkiye her roj rojnameger tên bin çavkirin, an jî tên girtin. Her dawîn jî newçegihanê dî welteyê Tirkiye Deniz Yücel bi tewambariya ku propagandaya tevgera terorî kiriye li Stenbolê hat girtin. Ev rewş hem li Tirkiyeyê hem jî li cîhanê bertekan derdixewilê. Ji rewşa awartevir ve bi dehan heyet ji Ewropayê û ji cîhanê serdana Tirkiyeyê kirin û piştgiriya xwe nişandan. Her wiha du heyetekî ji tevgerên pîşeya rojnamegeriyê Ewropayê wek Enstitûya Çapemeniya Navneteweyî, Article 19, Pena Swêdinê, rojnamegerên bêsînor û Komeleya Rojnamegeran ya Ewropayê hatin Stenbolê û li Sendîka Cemiyeta Rojnamegeran ya Tirk daxuyanî dan. Ji Article 19 Georgia Nash ji dengê Amerîkayê re rewşa rojnamegeriya Tirkiyeyê nirxand. To
پشتی داربه لشکری سر نکتی هر تشتی کل ترکیه ده قومی جمارا جهی خمیه جبو ماین جدر وی ترکیه جی گلک هزر بون جبر کو ما ندزانی و ده پشتی داربه لشکری چه ببه پشتی کو او تیک شو روزنامه‌وان هاتن گرتن ام پی حسیانه که روش آورته زیرترین باندور لسر کردان چه کریه وکی تیزانین چاپامنی کردان جخوا او دمک دریج بو دبن زخت و زوریه دابو و پشتی حوالدان داربه لشکری او راجگرانتر بویا تایبتی جبو کردان. سروک کومله روزنامه‌گران یا اروپای اوتمار لاودوسکی بدنگی یکیتی اروپایی لهمبر کلیارین ترکیه نرخان و گفت امروز دزانن که بدنگی یکیتین اروپایی لهمبر ترکیه جبر کریزا کوچبرین سوریه وی گفت ایرشین لسر و تین کرن لسر نونرین چاپمنیا نامنتوی خود دیارد که لبر هر کس جروشا ترکیه که بیه گرتیگه هکی مزن نرازیه روشا آورده جبو بمپیکرنا مافی مروان نحنجته. سروک انستیتوی چاپمنی یا نامنتوی ستیون الیز دبیجه روشا روزنامه‌وانین کرد شغال ترکیه خراب بو و نه پشتی روش آورده او روش خرابتر بو وی به بردوامی کد لازم روزنامه‌وان هر چه دبه بلا ببه دراگهاندن نوچهان دا آزاد به گرتنا ریل نوچهان و تنه ببه سدما پرسیره که نو هر وکی چاپمنی ترکان لازم یا کردان جی آزاد به و کار به نوچهان راگهینه اما به انجمن اروپا یکیتی اروپای البروکسل و به انجمن مافین مرو وان جنیو هفدیتنان پیک بینن دا کوان هایدار بکن ده درباره بویرن کل ترکیه ده قومن ده. هر وها شیورمند روزنامه‌گرین بیسینور سوفیا بوسن بالکشان سر روشان نونرین روزنامه‌گرین بیسینور یه ترکیه ارول اندرولو کجبو تبلی کمپانیا پشکریه özgür gündemi بو و جرا 14 سال جزا تخواستن دبیجه وکری خستنا روزنامه‌گرین بسینور ام لسر روشا ترکیه به پارلمانترین اروپا را نقاش دکن و لجنه رژی د پارلمان اروپا دا امجوینه کل در بخن. سوزان یشار دنگ امریکا استانبول. اپراسیون رزگارکینا موصل به ارتش عراق هیزن پشمرگه و ملیشین شیاهین بردوامه. به طیبتی به پشگیری هیزن کوالسیون گلک پیشوچون لروجاوای موصل جد دستی قستینه. اپراسیون موصل د سناتور امریکا دجه بابتک سرکه و سناتورین امریکی لسر و اپراسیون نیرین خواه پرورده کرد. هیزن عراقی به پشتوانیا هیزن هف پیمانن پیشوچونن زیدتر برو ناوندا باجر موصل پایتخت چکدارن دولتا اسلامی داعش لعراقی دکن وریا سرکه یا بتنی برو روش آوای عراق و تخیب سوریه برین. اف پیشوچونه پشتی نزیکی 4 ماهان جه اپراسیونه که هف بش یا هیزن عراقی و پیشمرگه و چکدارن شیعه به پشتوانیا امریکا دینکرن. تبلیبونا هجماره کازورا آلین لشکری و سیاسی دپرسا هستیار آزاد کرنا موصل دا نیگرانیان بخواه دگره لبردم کمیتا تیکلین درو یا کنگرس امریکا دکتر مایکل نایت ج انستیتویا واشنگتن و هردن لانگ جناوند امریکی بو پیشوچونه بوچونین خود درباره پاشاروژا عراق و کردان دیار کرن دبرسوا بسیاره که دا درباره مان و نمان کردان در عراق که یگرتی دا و برجواندیا امریکا مایکل نایت دبیجد. It's in the US's interest, I think. ده برجواندیا امریکا ده به باوریا من پشتوانیا هر ریکفتنه که دناور حکومت عراق و کردان دا بیت کرن. ام نکارن یک گرتنه لسر عراقیان بسپینن. رولا مد و آلیکاریا هر دو آلیان به و هر دوان باوری به امریکا هیه. دوی ام آلیکار بن او لسر پرسا دور ناکوک پرسا بترول دربار فدرالی یان کنفدرالی و حتی سرخوابون ریک بکوین. یاد برجواندی امریکا ده هبونا دو هوالبندین مل همان دمه ده هوالبندین هفده بنجی. سیاستا گشتی امریکا لسردم سروک بر باراک اوباما هبونا عراق کا یگرتی بو که امریکا دزاند به آلیکاری وان عراق بتنه نکارت ولاتی آرام بو توایا تیره و نژادن ولاتی پیدا بکد لدمک هفریکین همبر امریکا بو و مرمه زورن. پرانیا اپراسیون لشکری دمانزیک دبداوی بهن او دیفراتت یا آلوستره. دا عراق لسرخوه بیت و آشتیبون چه ببید؟ لی هندک هفرکی لهمبر امریکا هنه یا ایکی پرسن مروایتیه
و یا دوی هجمارکا زور یا آلیان تولی شر موصل بونه یا گرنگ دروستکرنا کمیتکا چاودێریە هەڵبەشە ji هەولێر و بەغدا بە ئالیکاریە ئەمریکا و یا سیێژی گەهشتن پڕێکەفتنێکی دەربارەی مانە هێزن هەفتپەیمانان لە عێراقێ. امریکا هر جه سال 2003 و لادانا رژیم صدام حسینی بهایکا گرانیا جانی و آبوری لعراق جدز دا. کمیتا تیکلین در ویا کنگرس امریکا بسیار دکن اری ارک امریکا یا ولاتان آوا بکد. درباره آلیکاری آبوری و پاراستنه دوی ام آلیکاری عراق بکن با ورگرتنا دینار جه صندوق دراویا ناونتاوی و قرض مسوگر. و درباره پاراستنه دا دوی هیزن عراقیین هفبش جهره من جدا پیک بینو به باوریا من هند آلیکاری جه امریکا و گوهرتنه چه بکه. اری گوهرین و چه ببن و حیدر العبادی و حکومت ویشیان هنه ری بدن مانا هیزن امریکی و چکدارین شیعه لاواز بکن دا ولاته که آرام پیدا بکن. سروک وزیر عبادیت روشکا لاواز دایه یا پیدویه ام بکین هست دجایتی امریکا کم بکین به تایبت دناف هیزن ایران پشتوانی وان دکه و اوین دخوازن ام عراقی بجه بیلین. مایته کرنا ولاتین هف سنور د پرسن عراق دا لآلیه که جلاوازی حکومت ناوندی و هفرکین تیرهی و طایفگری لتوای روشالات ناوین دن کشارزا باوردکن بنشتمانی کرن و بجداری کرنا همو آلین عراق دلشکری که بهیز دا ترسن امریکا لسر آلوزین دمدریجن عراق سز دکد. ام باوردکین ترسا مزن اوه کوچکدارین شیعه و بتایبت هیزن مزن اوین راسته و خوب پشتوانیا ایرانی لتیته کرن جه دروی هیزن پارسنا عراقی ببینن که هنده جوانا او نیاز هنه اوه یاب ترسا بو امریکا. دگلوان همو هزرو بوچونین جدا یا لسر عدل عراق چه ببد و لگور سیاستا نیا امریکا لسر دم سروک دونالد ترامپ بد. خالد فتاح دنگ امریکا. هین راپورتن به داویه ادعا دکن که دمک نزدیک داعش و روبریه کریزکی آبوری به جبر کو مدل و یا کارکرنه لبر هلبشینه. او راپورا ما نهال سر راپورت که نویا ناوندا ناونتیویا لکولین رادیکالیزمه بنگه لندن. داعش دهات ناسکرین وکا ریخستیا کا تروریستیا هری دولمند لی او وی ناسنامه جدز ده اوجی باوریا پیتر نومنا ایک جنویسکارین راپورتی. داعش نبس ریخستیکا تروریستیه او نیو دولتا جی آنکو عرض خلق و دهاتی کنترل دکه او باجی وردگیره نفتت فروشه و مال و ملکی خلقی کو جوان در روه تالان دکه. جبرکو دهات داعش گله گریدای جیانا دورین جردستی ویا افکو مالا لاواز دبا. هفبندیا جیهانیا 68 ولاتن شر کومالا دولتا اسلامی داعش دکند بیجا و کومالا 62 جساده جارد لعراق کنترول کری لسال 2014 جدز دایا و 3 جساده جارد لسوریا گرتی. هیزن عراقی به پشتوانی امریکا پشکاروش حلاتا موصلی کنترول کریاو تی چاوری کرن داعش پشکاروش آوا باجار جی درخال چند هفتین داهاتی. نه داعش باجار موصل جدز ده و او پایتخت بازرگانیه. جبر وی ام دبیجین مدل بازرگانیا داعشی هلوشیا او ایدینی کار خراگره. پیکات داعش اگری هندیا شروع وکرنین باور پیکری لسر داهاتی وی بزحمت بن. پرانی او لسر بازار قاچاغا لهنک نشان هنه کو داهاتی وی سالانه نیوی بویا جمیلیارا کو 900 میلیون دلاران لسال 2014 هطا بویا بتنی 870 میلیون دلار ل 2016 و چه نشانی ننکووی کمالی جدرکی دی پیدا کریا. پیش بینیا من اوه دم داعش کنترول دوران جدز ده او ده وگرت وان کارین بره ین وکی قاچاقچی و تالان کرنه. برزنو من هوشیاری ددتن کو اف نظمبونا دهات داعش شیاناوی جبو انجام دانا کارین تیروریستی لدروی حریم جردستی وی و برناکا. گمیا جیان پروژه هنرمند و نروژی مرت نورهایمه آرمانجا و پروژه هفگهاندنا کلتورین جدا برای پیکرین جنین پنابر ین جن نتوین جدانه.
لپشت وان هجده پیکران هنرمندا نرویجیا هنرا پیکرتاشی مارد بنث نورهایم هیا او پیکرین راستین جنن رهن وانجو کلتورن پرانکین جیهانتین گو هن جوانا به کیفا خوالات خوهشنا و هن جوانا جی نچارمانه جی شرو دوبریان رویانه. اگر تو لوی کما پیکرا مزه بکی هند جوانا راحت تنا خو جهبونه او نونراتیا راستیا هشت جنگین جدا دکن او جشرا رزگار بونه وان باوری به پاشاروژ و آشتیه هیا بوی آوایی از باورم او سرپیهاتی و چیروکن گرنگ نیشامه ددن. بنت نورهایم خاله هفبش یا پیکرین وان جنا نیشامه دده و دزانین که همود سر هفته سالیه رانه. من بریار دا از سرپیهاتی رابوری جنین سر جی هفته سالیه دا نیشان بدم. او دبیجه پروژه یا بناوه گم یاجبیر آنین انداگرتی سالا بوری گهایا مزخانه جنان یا آرهوز پشتی گشتکا دریج یا سی مهان دپراوین دریا باکور را. اف کوما پیکران یکی جوریجک زیده یا هنرا بنت نورهایم و او دبیجه گم یا من داگرتیا جه حسرت داگرتیا جه جیانه. از دخوازم تکزل سروی که بکم که ام همود یک گمیدانم. پیشانگه وکه ناوندا کلتوری یا بریا آویگی های هفت تی ناس کرن. آرمانجا سرکه اوه کس بین با هف. وی آوائی کسن جن نتوین جدا دکارن بین با هف. گل کس به هفر دکارن گم یکی پیک بینن. از باورم هجده نتو دی گم یکی ده بجدارن. وها آرمانج گهاندنا هفیا کسانه او هلبت. امج بنگه خوش دانیمار خیلتین. درباره و پرانگی ده داخوین. لحظه ما هیا ام گهداریان یین دین جبکی. هنرمند مارد نورهایم دبیجه او بهیویا کاری ویل سرتیکلین وان جنان و چیروکا ویان و ایشان بینه پیش و خدمت بکش بوکو چندی ام جدا بنجی لی دیگلک آلیان دا ام وک هفن. پشتی پیشانگه هاوی یا بناوی گم یا من یاجبیر آنینان داگرتی لداویا نیسانه لباجار آرهوز بداوید به دیب ریا دریای قصدا جهکی دنبکه لأوروپا. پورتن مریشکان جمجوه ده چکرنا کنجا نیوینن راکتینه تنه بکار آنین جبرکو سوکن و مروان گرم دگرن. خاندکارن بریتانی لسر مکتوده که نو کار دکن که به هزاران تون پورتن مریشکن که حاطن آوتین به آوه انجور بجور جنوبه کار بینن. روزمونه دنگ امریکا زراتیکا هوکه او راپورت آماده کریه. لبریتانیا پشتی مریش تینا سرجکرن زیدی 945 میلیون پرن مریشکان ده ساله دا کم دبن. دو خواندکارن دکتورا جخواندنگه ها امپریال لندن خواستن وان پرا بکن تشتک که خلق دکاره بکار بینه. پار تشتک گلک تایبتا او مریشکا جه کش و هواین خراب ده پارزن او گل کی سوکن امروف دکاره بگلک شیوان بکار بینه. بکارانینا پران بو مروفان گلک نهاتیه بلاف کرن. النا جه خواندنگه ها دایسن یا دزاینه ده گل راین جه ناشنال هارت اند لانگ انستیتوت لسر ویه که کار کرن که پرا بشویه که برفره بکار بینن. پر هندک جار تین شوتاندن یان جی تین بکار آنین دناف گزین پرچه کچکان. We're starting with a really great, fantastic material to begin with. ام ده برای که گلک باش دست بکین. ام گلک درمانا بکار ناینین. Elena O'Ryan Aero Powder دست بیکر ده دست بیکا سال 2016 دا و اول سرویه که کار دکن کو پیش خینن. We have developed a unique conversion process. ما ده پروسه خود گلک پیش کتن دیتنا. ام هول ددین کو کلو پلن جواز چه بکن و آرمان جمع اوه کو بو گلک تشتین جواز بینه بکارانین. خارن آمریشکان لسران سری جیهان زیده بویه به تایبت لآسیا. اف دهیله پر زیده تر بینه کم کرن و آویتن. ایرو پاودر و آلیکاری بده گو وان پرا بکار بینن جبو چکرنا کلو پلان. آرام او راپورته که بالکش براستی ام گلک جرا مریشک دخون له قد هزر ناکن کا پر او پورتاک چله ده او متوده که نویه که نه مروف دبینه گلک آوایل افران ده هنه مروف دکاره به گلک جیان ده کار بینه. گلک راسته. تماشاون هجا اف راپورتان میاد داوی یا به هفتیه. ام هیوی دیکن برنامه بدلی و به هند کارین بریا فیسبوک، ایمیل و توییتر نرین خوش مره پارو بکین. حتی برنامه هفتیه به بمینن خیر و خوشیه ده. جبنش دمک خوش و گش کار تماشاوران دلال جواش توله به خاطر و اوار باش.